Fatalo fafo ile mai mwanga lo tatu tu le bo tatu fe do ile nei tai au fo man tango fie ya ai lo mai au se fa poponga le nei o me fo ina tu pi chono so tatu tu ya wa fo ile no fo sile fie e mo mo tu ile tulanga e pe ona ile tulanga le tau o le sona na fina moli mo wina i be tu so le te o le tu la tolu le fia fi le mama fa ile o ti munga na palasi nei talfa tail tulanga na tu fo isa fa pe na ia vaenga o molo tatu no ele ngata o poru nei fa pe fo ile mo tutele sala fai na va ia le malingo ti munga ma pua o ai ia lungo le ala tele ai meise ia e pe ona moli ma wina i lungo le ala tele le tulanga fai si ma losio ti munga ia sa palasi le afia nafi na fa solo atu le tulanga lolo wa le tau ile po ona po le fo ina moli mawina le palasi mama fai o timunga e pe ona fa mawina le tulanga tatu tau ni masino me le olo fa ta auto mai ai ole a tele timunga le palasi le ni masina mai ole e wina susulu le la ai ole apa ai pe le tulanga lolo wa le tau e ala timunga mama fa ole apa pe na ona palasi lunga e olo tatu no e te me angi fa to fa to ta o me sabili pita yane e o ni tangi pupu le olo afi ai lo tatu no pita yane fa mo wina le tu langa ma mafa o te munga e afi ai lo tatu no pita yane le tai au nei la tai au le nei na modi ma wina le tu langa ma tango fio le sulu mai o le la yo e watala fe unga fo i tu te fe amanga wenga le uswa i mai o le tatu no e le ngata o nga wenga i mtanga wenga se selma lo company fa tango to moti mai se foi ia le fai valo filima lo tatu no i mauta malawa moli ma wina le mata ngo fiel tu langa le tau e pe na ile nei tai au e ia te tonunga se taimi foi le so fa solo atu le uli anga ile afiafi o le ato e palase foi wanga e pe ona ia ile aso ana nafi e mo mo atu tatu pokalame le nei tai au se fa silanga le nei mo le no fosi le fiel le tatu no o ia nei se au unanga le tanto pulenga le tanto ala ata le Samo Entertainment o le tanto live stream e mawhai o na pu e ai ia so se pokalame le ngata maliu tau sala online ma so se wha ngai ngoinga ia i lea o nanga e mawhai o ne whapso tai mailu ne tangata tatu telefoni fitu tolu wha ono lima ono i tatu tala tomua o le vaenga le sua vai o se whaapita uli tele lea na whaapita iai mali kolise wasiliana i sakupaitea i le motu tele i sala fai. O le sua vai o se whaapita uli lea sa whaapita iai uma mali lau mua o le kolise wasiliana o whanaua o ngā whaapea foi i susunga i whaafengainga o lo ngā dudue i tutono le lau mua. Pitai o le poloketa le miliona le malo wa mawhai o na whaia ma fo ia le whaapita uli wa tadi atu i mawhitianga e pe ona fa ngai pea ma le koliso lau mua Wesley i aso te tasi na mo wala no sitting ye se tasi sunga i fa ngai nga o lo o lalam papa au tono le lau mua i sona fina ngalo fa alia e tu sai malea fa pita uli wa fo ia nei malu lava le wal fenga malo le fo su mai le o le fono fa vai le tu malo se tu pite nei we na wala yel tar sanga le ni swa vai ai o le wasi le sila mai mole fionga le ministai me se foi o le matanga luenga le ngate le su le malo wa tatu a wifi tas ile anga le le o le tatu malo wa ia le nia onga ma le tangi atu se swa vai o le swa vai le ia o le sa wala le mato tar sanga le mato fono fa vai ile fionga le fai pula me se foi o le fono fa vai o le su mai ni se fono fa vai o le tu malo se tu pete nei mato te mo mier swa vai ia ono le fa le tonu ele o le sua vai lunga i fale ia lunga o fe au na le lua fale peto le fale lona tol ia na sina o le vai masanya le tu malo ia le sa awala mai mo ma to peta o le mato fa tau sanga ia wala le fono fa vai ia le wanga le tanto fainga malo ia le wa mo le sua vai le ma le sua vai mama ia wale nei la mua me se lava nei fa na wa onga lo onga nei o le no tainga lava ina ia fale le ia to tino wa ia nei fa na o lo to va mai ia sai le manuia wale nei ia le lumana ile nei i disi o tatu tala mai le matanga luenga soi fua malolo ina ua si tia ma wha mawina le si ipe ilunga o malo le atunu wa fie le ngase o le tenki fiba
e pe ona sila fia mai le masina o Januari le amatanga le nei tau sanga le masina o perila wa fa mau bina e se fulu ma le ono ile antou po le fa yo ngasa se wa le dengue fever na o atu ma fa mau bina le matanga le ngo so fu ma lo ina mo tong tina wa fa mau bina fo ile masina lava le nei o perila e pe ona sa no le ofisilo le matanga le ngo o so fu ma lo ina e to abalu ngasa se o le dengue fever wa fa mau bina ai o se tulanga o fa ali ai le polenga o le sui office silo na tanga wenga so fu malolo ina ile babe si tia lea o le fainu mera o ila ntau e afia ile ngase le le yo le dengue fever e to tasi se tamai titis fu lo tau sanga na fano le soi fua ile fa ma ile ne yo le dengue fever ile tau sanga nei u fa mo bina fo i te tono fiti la tau ia si dia ma le afeta le fa yo tangata u pc ma afia ile fa mai ai o tonga e si dia ma le fa selau u fa maunia le afia le fa mai le ne dengue fever o di so aunga o lo o fa pena no fa ilo le mtanga wengo so fu ma lo ina o le tinga le ulu fever tino ngase tino pe vai foi tino tinga so ongo pona ivi ma tinga fo i ya vaenga uma le tino ya le malo so le fever ai mai se le on fa fita o di ngonga o le va ia le piliki mai o tai nifo o te linga fa pe fo i le va ia le piliki mai o fe au mamao po fe au la tamai ai fa pe fo i mafaya ona piliki to tono to tonga o le tino na mau lava no siringi ai le fionga tanga loa Robert Thompson e tusa masona finangalo i le fa fitau li mai fa mai wa afia i nei lo tato no eu fai un mera mole mai la matanga mai ai Januari e tau mai so e suono i lato ma pe o masina na o pelila le o mai tau i la fasito tele fasito tele mai la matanga o a pelila se tau mai so e to balu la to wa fa maulia mai i susuenga fasuto to wa fia i le virus o le dengue fever ia ai pela le popo le na tele lava o le matanga ona e iai o onga o le virus le dengue o le dengue la o le onga o virus le dengue me ka o le dengue hemorrhagic fever o le dengue hemorrhagic fever sala le o tula fo le e ono mafai ai ona piliki so se vaenga la voltino piliki tainifo pe piliki maitalinga pe piliki leisu piliki la na fa mau pe piliki la na fa vai pe piliki fo ko tomo totonga o le faite tele o le fa mai da o yonga o le dengue hemorrhagic fever pela o le tule faite tele ai mai e mafai umala pa e subtype e fa o no o ile o onga le dengue hemorrhagic fever ini so tatu tala a o alo tulo tatu lu i tapena pedanga ma tulanga o le fainga panota o le wa muri mo vina i dungo benga tafa ilangi le mo moli antu lea ele i tuma lo po ni so matai o le fio anga o fenga o le tofi fa o di oli po le sunga le ngoa matua ya Fata Ryan Schuster e tu sai mare fa moe moe le fainga panota o lo manei o le matanga le neiva ya sona anga ia tuai ia pule malo ni mfai pule ni so le fio anga o fenga e tu ina tuma moli na antu le sui tofi fa o di oli sunga Fata Ryan mo le bang fa fai le fa to tua ile tua samo tasi o Fata Ryan e le tau fa iloina lo na sao i le tau tua e pe na ngadue ai te tonu le uni la kapia Samoa o se tai malanga i disio awa le atunu u mota o sanga tele o lo avea fata masui al komiti fa foio pulenga o ta alonga ma malai ta alo po le Samoa Sports Facilities Authority o wali masfulu tau sanga le soifua mai le fio anga o fenga mamalie sa tau vai le painga palot tele lu o lu tasi pitayane le manuia leo lo tu lai mai ai le sunga le ngā matua fo ia maulolo ta vita amosa o ye lo na te inga ne ye to se ili so na vanoa i le whainga paloto lo manei e fia tau tua ai mo le tofi o le tumalo i disi o tātou tala o le swana na fina whatau nu ina ai se tasi o pokalame fuatanga lea mo matafa yoia tina e pei ona moli mawina le solo tele na faala wi lo ai le vaenga o le tai ona faatino ai ia se faala wi lo nga wenga tina e pe ona masangi tau sanga te tasi e mana ia ai le sao tina o le fuatanga
po le langai na le ia Samoa fa pea fo i le siapo o fetawi le nei fa moe male ta penanga o le fa unga o le nei ma yaso le o fa manatu ai le aso sa mo tina o le minister tina mta ta ile fionga langa aia ti ai tu au tu funga na sao no le sa ngonga au tu e fa fetia le ngad wenga fita male pitola au tina o se tasi nei o vai ngai ma sani ona fa tino ina tau sanga tai tasi e fa manatu malo i ai le sao o tina i to tono a inga no u e kalesia fa pea le atunu o le sauninga i le aso na moli mawina i le awai o le teta i o le malo le fionga tamaita i pa le mia fia me Dr. Naomi Mata Afa fa pea minister kapeneta male mamando le vala lia fa funga mai o se vaenga le nei o le saunanga a le fionga le minister i le aso fa pitoa o kou o le aso kariku e koa i ai le wau malu pe a mawai makangiwale a le leile ki ngā o fea alufangi ma file mu le ainga o fea alufangi ma file mu le ngu oli le kalesia e an lei lau faukua sili foi o ngā manguia lo kakua ku e iai le so molo ku fa moi moi e le fai ngō fie lau kou ngā duenga fai o le faku a inga kausi whawhikai kele ia ke o kou ki ngā ma lo le musai ma lo lo kele ma lo le lima e kasi ale whaasingo manga o ki ngā ole ainga ale leil ki ngā o manguia le whanga whaafikai i lau kou makawhoi o kei loa foi e leo a koa le kaku moku i poru ngei le wha moe le so ai a vea ia o kou ma wha moe fou e whai ai lau kou kiu ke whai o le fisoa soangi i e ua wha vai a o le ngei ma ka whai oi o se ngā duenga sili o ngā kaunga ke lei o ngafo le konga la ngol me singa le Samoa wa halu ai kala i fafu wa mamalu ai le akungu o le ie Samoa male tatu tala muli o fa mana ba le tua nga duenga le fionga ai au Dr. Penyamina le abai i le valus fuma le tolu ai o na tau sanga o le fionga ai au Penyamina le abai sa avea matofi fai pule le tumalo fale alupo mo le lua se fuluma le ono tau sanga sa filfidia o ia i le tau sanga tasi la feiva se lau valus suma lima e avea matofi fai pule o lona i tumalo ma o se sui na tau va mai i le vaenga e puipuia le ia tau tangata le HRPP le tau sanga tasi la feiva se lau valus suma le valo na avea ai ma filfidia e avea ma funga fitalai o le mauta tau Samoa se iau o i le tau sanga tasi iwa tasi o le lua afe ma le tasi na avea o se sui tau va mo le whainga panota i le vaenga wha ukufai po le SNDP e tu malo le fionga ai au Penyamina le avai kua valu se fuluma le tolu ona tau sanga ma sa iai nisi o tau sanga palota watua na isa tau va ma i nisi o nalo pita iane ono o nisi o tulanga o whamsinonga na le mawhai ona wha o uwina lea tau tua ma le au nanga ai mumuli atu e fo i wha maise le tata pokalame tu sai ma le vala au paia le tua e pei ona balabalai ma le tasi fo i tamali i o le atu no tau lunga tata pokalame le yaso tata pilo e fo i seisi yaso momua se fua me manuia